Hey everybody, it's good to be back in Slovenia. Živijo vsem, lepo je biti spet tukaj v Sloveniji. I'm glad that all of you are doing well. Vesel sem, da gre vsem dobro. I want to talk today about the glory of God. Danes bi rad nekaj povedal o Božji slavi. A lot of people think the glory of God has to do with something spooky or something spectacular. Veliko večina ljudi misli, da ko rečemo kaj o Božji slavi, da je to nekaj kot čudenega ali pa ful izjemnega. But actually the definition of the glory of God is opinion. Ampak dejanska razlaga Božje slave kot beseda je mnenje. The glory of God means weight or opinion. Božja slava pomensko je to teža ali mnenje. Not like heavy because you're fat, Ne tako teža, kot če si debel, but weight meaning importance, ampak teža kot pomembnost. meaning something that has authority. Kot nekaj, kar ima oblast, avtoriteto. In Romans 3:23, V Rimljanih 3:23 it says that mankind fell short of the glory of God because of sin. tam pravi, da je zaradi greha človek postal odrezan od Božje slave. This means that mankind lost God's opinion of them. Torej, kaj smo izgubili? Božje mnenje o nas. They started focusing on something other than what God said about them. Torej, osredotočili so se na nekaj drugega, ne na to, kar je Bog o njih govoril. Most of man's problems are because they no longer understand God's word about them. In zdaj večina težav, s katerimi se sooča človek, je, ker ne razume več Božje besede, kaj pravi o njem samem. We have life when we know what God says about us. Življenje imamo takrat, ko vemo, kaj Bog pravi o nas. When we don't know what God says, then fear comes in. Ko pa ne vemo, kaj pravi Bog o nas, pa pride strah. So I want to talk next time about how fear can hold us back. In naslednjič bi rad o tem govoril, kako nas strah lahko uklešči in onemogoči. So tomorrow we're going to talk about this topic. In torej jutri bomo govorili o tej temi.